ti chomarong along ihum ahem konglong kachingkoi ahir kangtang nokjiralong munit apran kacharmut kardom pini neli beda thanbang phi sami promela temungpi non bedang ton pen arjuponi tha chitini phai inkorge thamajo bolero ahem konglong ahir ingtang nak pen kachingkoi kopai kemia jok muniratom thangnat kisunga bela labangso bolero imphal pensi wangbo mamat tichomaro angdenalong ajo porphai nar kebra minute flike bapor molom langber pen kebang sangkia truck ke ong pigajok bolero bang kepek puamat forlena tower kimianat jingkoi phipusi birta longdon hemkong long kebega bang amen muhammad anwar apuamen mustaki anwar batisto thana lapen guwahati asorpusi chithan bolero alakha AS01 EU 5945 hendo Muhammad Anwar alangni nangi thadu nalam the lapu hendo company atom forland kabonai lagi meselo sita tower bonai bompulote eson bak tarnang thek tarnangji non ke thangang thekta tarti pinpin ajapor ke majokta jingkoipo lason ki pusi nangji thando aber pen truck ta kibang ki ongamat alangni tower kaselamang thekta theklong le derajok jingkoi philo pusi nangji thandon manja pen sarlongki tokbi karbi daily news ni phai inkorge thom arni manja police station kaparlu nokjir arolong songkumar raipu abangphu jotis krongha aphan apran ken pini chitini phai inkora phli arni manja police station kaparu nokjir arolong songkumar rai abangphu jotis rongha aphan apran ar modetpu arjilongsi manja rai komsai kiatom nokjir arongan jotis ronghang kitidanga bang arpu mendam birta kelong duna tengki songkumar rai atum jirpopo ingni chawang hunaman jotis ronghang sita wangamat lamchar vosa sayamat jotis ronghang aphan nopak pen thupe pusi birta longdun nopak pen ki thupe rabang amen songkumar rai arta plikebra hini apu amen dil bahadur rai arong nokjir nepali bosti leben ki thilot jotis ronghang arta inkora troxy apayamen ameli phangchopi apu amen noramat pangthek ponthek thela arong dongkamukam hamren district pusi pangthek pon Kitilo Jyotish Rohang Aprangke Meghalai si Chongdat Bomamat Ahem Chedam Detsi Nokjiranat Kachongda Dam Jipen Hadakido Linkan Flipo Bagdo Popusi Birta Longdon Kitidanga Bang Arpum Nonamatke Manjarai Kom Saikia Tumsi Chipari Dengpolo Manjapen Sarlongki Tokbi Karbi Daily News যোৱাকালি 23 তাৰিখ দিনখন এই ৰাতি আমিতো ইয়াত মাঞ্জা আছিলোঁ আৰু ঘৰ যাইছোঁ খানা খাইছোঁ তাৰপিছত টোপনি মাৰিছোঁ ঠিক মোকে যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ এই দেখোন ভাই মোকে মাতিছোঁ বুলি আহিছে এইটো সময়তে 11:38 হৈছিলে 11:38 টাইম হৈছে আৰু আহি কিনে কৈছে এনেকৈ ঘটনা হ'ল কি ঘটনা ঘটনাটো এইটো এসকে তাৰ নাম ফুল নামটো সমকুমাৰ ৰায় হয় শৰ্ট ফৰ্মটো এসকে ৰায় এসকে মানুহ মাৰি দিলে যাব লাগিব কাক মাৰিছে জ্যোতিষ ৰহাংকে আৰু আমি দাউৰি কিনে আহিছোঁ সবে ল'ৰাবিলাক গোটাই কিনে আনিছোঁ আহি কিনে চাইছিলোঁ ই এনেকুৱা থিয় আছে আকৌ মই ধৰি কিনে বান্ধিম কৈছোঁ নাই আমি চিলিণ্ডাৰ আমি কাটা হয় মোকে বান্ধিব নালাগে য'ত ল'ব লৈ যাওঁ এনেকৈ কৈছে তেনেহ'লে ঠিক আছে তই সিলিন্ডার হলে যদি আমি তো এটা থানাতে লৈ যাম ওকে আমি ইয়াতে রেসপন্সিবিলিটি ল'ব নোৱাৰে ইমান ৰাতি দি হৈ গ'ল এতিয়া তোকে ল'ম কৈ কিনে আমি টেম্পো দি 5-6জন মানুহ মিলি কিনে ধৰি কিনে আনিছোঁ আৰু অচি ছাৰকে সমজাই দিছোঁ কোন থানাত দিছে মাঞ্জা থানা ৰাতি সমজাই দিছে ৰাতি 2টা বাজি 2:30 বাজি আজি পুলিচ গৈ পেলাই তাৰ পৰা কি কৰিলে আজি পুলিচ যাই কিনি আমাৰ লগতে ইনভেষ্টিগেশ্যন লৈছে তাৰ কিবা আইডি প্ৰুফ আছে নেকি কৈছে আইডি প্ৰুফটো নাই আগত একটা বেলি এইটো ভেকচিন মাৰা সময়তে এই জেৰেছ আইডিটো দেখাইছে বোলে আচ্ছা এই শামকুমাৰ ৰায়ৰ ঘৰ ক'ত এই আমাৰ গাঁৱতে আছে গাঁৱৰ নাম কি নকজিৰ কৈছা কি ঘটনাৰ পৰা কাজিয়া হৈছিল ইহঁতে মদ খাইছে এইটোকে সমকুমাৰ ৰায় আৰু শংকৰ লামা ইহঁতে দুজন ভাত খাম এতিয়াতো 11টা পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাম টোপনি মাৰিম কোৱা মই সি ক'ত পৰা আহি গ'ল বোলে আহি কিনি
অ' কিবা এছ কে তাৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো নামটো এছ কে হয় আৰু তাৰপাছত এছ কে তই কি বিচাৰিছে হা এনে কৈছে নাই মই একো নহয় এতিয়া ভাত খাম এনে কৈছে বোলে তাৰপাছতে এনে কওঁতে মোকে মাৰিলে মাৰিবি নামাৰিলে যদি তোৰ মাইকীৰ এই বিভিন্ন ধৰণে দিয়া কাম কৰি দিম এতিয়া কৰি দিম এনে কৈছে তেনেহ'লে তই মোটা মানুহ হ'লে যদি দে মোকে মাৰি কিনি চাহ কৈছে তাৰ হাততে দা আছে বোলে এইটো মৰা মানুহ জ্যোতিষ ৰঙাঙৰ হাততে দাখন আছে বোলে আৰু ইটো দাগ একদম ফট লৈ কিনে একদম কাটি দিলে Lakhahini Amrialong celebration of World Environment Day Kam One Day Tourism Awareness Workshop Ajaimek Mesenpen Pachunpon Lakhahini Amri constituency Kaparlo Umswai Sigdamakha Auditorium Holalong Mesenpen Arnisia Pharman Tourism Workshop Pachunpon Labang Swajaimek Laki Caribbean Autonomous Council Tourism Department Pensi Chipatir Pipon Laben La Swajaimek along Umswai Valley Green and Clean Laben Amri Tourism Society Atumta Cherabdun Lebang Swajaimek along Alhuyaman Pen Caribbean Autonomous Council EMIC Tourism Rites Inhi MLA Rup Singh Teron Caribbean Autonomous Council EMIC Irrigation Loon Singh Teron Caribbean Autonomous Council EMIC Veterinary and Animal Husbandry Diuping Maslai Germany Pen Kemang Tourism Resource Person Isabella Daniel Lapen Ongdung Prezamaluhiatum Chitangdun Lebang Swarni Amat Caribbean Autonomous Council EMIC Irrigation Loon Singh Teron Pen Irrigation Ibita Ingupon Leben Caribbean Autonomous Council EMIC Tourism Rites Inghi Penda Tourism Kote Sahemda Ingupon Lasonsi Mesen Pen Ongdungar Muchitongdun Pen Alir Pidun Celebration of Advanced World Environment Day Kam One Day Tourism Awareness Workshop Ajaimek Mesen Pen Pachunpon News Text Report Karbi Telenews A lot of cultural differences. I think a lot of people would enjoy this moment and learn more about the culture from everywhere, from India. Yeah, of course. I think like every kind of marketing is probably good. Social media probably is marketing, and I think it's important to not only increase the people in the camp, but also to attract like a specific kind of people who want to. We are lucky to be here as we are celebrating Advanced World Tourism. Really, this is a very good place. Before also, I had experience coming here, and today luckily our DOP Muslai is a senior EM in the Caribbean Autonomous Council. Likewise, we make so many different. In future also we'll discuss what other thing is very much required and essential. As of now, like the tourism industry is growing very high. In Caribbean also not here, in other parts also, we are going to promote and we will give our best. As of now, like Dr. Tuliram Nokha, CM, he usually advise like to take the and survey all over Caribbean long which part will be there, and so there might be thing has to be done because we have so many thing has to be as a son of the soul of Caribbean long. So we all know that Caribbean long is a famous for greenery as a mother nature has given a lots of potential. So that thing can be discussed.